graduate asikhathele indaba kaRumza nibadala manje bangaka awula ubaqedile ke labanye engani yabona ukuthi ushadini usiphelele cela ireceipt engenivula amehlo ngiyakuthiphisa gabi phetha ngeke nize nilokothi inyanga yami strong kakhulu njengensipho ngiyashilela uyazi wena yabona nomculo wakho ngeke uye ndawo uthini Makhosi uyophelela la angizawa Makhosi ngithi ngeke uye ndawo hayibo Sangoma singinonela bo thunya abaphansi kumina uyophelela la wena lalela la nawe ngeke uzube endawo ucathi Dr 3 seconds manje wena awusoni Sangoma uyi2K uyimbombayi nje sikubuka wena besifunda nawe wena simtshontshela amapeni hlula ukuthola ukuthi entshontsho ubani lonto kathi urandi kanjani izwo nje wathi umuntu uyafika laba mtshontshela imoto 100k uzoyithola kanjani ngaba zamandla ami awekho wazi ukuthi awabaza awekho onafokona afuna ukuprove uzoprove kanjani prove phela afuna ukuthetha uba intombi yakho ngitshele ya asamba Usomnyama mina igantala makala ngathi uyakhala ngempela into esikhalisa anginaphuma mina evulweni Vumani bo siyavuma Makhosi Vumani bo siyavuma Makhosi Ntombi yakho Vumani bo siyavuma Makhosi usane Vumani bo siyavuma Makhosi Vumani bo siyavuma Makhosi usane Vumani bo siyavuma Makhosi usane isolation Vumani bo siyavuma Makhosi Mathabela Vumani bo siyavuma Makhosi Vumani bo siyavuma Makhosi Uma manje la hamba utshela abantu ukuthi nginyanga ngempela mina somnyama Makhosi siyavuma Makhosi unetshebe nekwethu kade ufela le grade sesongena kasilena eyasogwina ngipha yo dog sini athi lo mjidi uqinisile methi anginayo career ku rap kanjani uthi vula ngitshela ukuthi uba intombi yami nje ha manje uthe uba igama layo uthe usane isolation Mathabela ihlalaphi ihlalele Dismith wakwayibona hey dog imbuzo emngaka ngikazi ngiyibone abanje la umbombayi lo eSangoma umdlala ngawo serious umbombayi lo fake account yami leyana ngiqola ngaba abafana ngiyabashela laphana bangithengele idatha ngithengele airtime ngiyabaqeda nje ngala account leya shutha kunantombi mina wena nje mfethu awunantombi lokho kumele ukwazi nje awunanto ufuna ukwenza manje ke ayona into efaka ukwenza kumina ke lambo mbalo umuntu ufaka ucana naye hayi mina umhlaba impilo ngiphila ngongabi nandaba ngilomhlaba ofuya amaxoki nabathathi bendaba imina umhlaba ngishintsha isilenda sijike sibe nomkhaba ngiphethe impilo zabantu ingakho bethu umhlaba uyahlaba vele nginezono ngoba ngiqukethe amagqubu nenzondo futhi seziningi nembongi ngiyekisa umbhobho ngiyaxolisa kulabo abafunda ngoba bene